Odmah pokraj uspinjače u centru grada nalazi se ovaj salon u kojem se možete potpuno opustiti, prepustiti stručnim rukama i posvetiti vrijeme sebi. A mene upravo uređuje vlasnik salona, gospodin Ivica Zanetti, koji je prije nekoliko godina i službeno proglašen najboljim frizerom. Ja sam već 25 godina u biznisu, u svom privatnom biznisu, znači 15 godina imao sam prije ovog salona, sam imao salon u hotelu Dubrovnik. Imao sam snove svoje, htio sam biti frizer koji će raditi u najužem centru grada, raditi po noći, po danu i zahvaljujući Zagrebačkoj banci, neke snove sam čak i ostvario. U frizerskom je poslu konkurencija velika, no Ivica Zanetti se kontinuirano prilagođava svojim klijentima. Neki ljudi žele buku i vrevu zato što smo u najužem centru grada, a neki žele totalan mir, zato što sam odvojio VIP salon, znači da klijenti mogu biti sami, imaju svog osobnog frizera, svog osobnog make-up artistu i ako žele biti sami, mogu ući sami na svoj ulaz. Ja sam možda čovjek koji se veže za ljude, a ne za kuću, za instituciju, a u sinergija ljudi i kuće Zagrebačke banke je izuzetno dobro mi legla i ne bi Zagrebačku banku mijenjao za ništa na svijetu.